Assalamualaikum warahmatullahi. Бүгінгі күнгі 11 май 2026 жыл Қайрағаш айылына шығарма шығы деген ашылған, 1 май күні ашылған. Ұмытқандар сол жерден көрсетті, бізден Алсай лайфласып өтіп осымен бірге Моқат жақта келгенде оң жақта мына Сайда Жұмата ашылмасының жанында. Қызылқа батпен жақтан келгенде сол жақта. Қараңыздар, 24-ке 7 деп açık koyuptu. Hazır kıştır qanchaga chayin ishlaydi. 24'te 7 deb qo'yibdi, 24 soat sayin ishlaydi. Bu kelaverasizlar, qaranglar. Mestosida so'lun ekan. Mestolari yaxshi. Kelib bemalol jeb ketaverasizlar. Meni bilan tanishtiraman hozir. Buni to'naman menyusi. Qaranglar. Menyusi. Şarma. Allah'ım var. Kusunluklar var ekan, bemalol qilaverasizlar. Restoranlar shu ekan. Suvlar turli var. Qaranglar. Bir yaxshi joyda. Mana mislar qaranglar. Mislar bor. Albatta. Bir yaxshi yeri mana tishqardan olaverasiz. Hozir mana suv ham bor ekan shunday. Bemalol olaverasizlar. Jo'g'dani çünkü tezak ritmi. Bilerse toğanlar Kızılkaya Batkene kelganda sol жақта, Moqat жақта kelganda oң жақта. Bu mаңдайында жегіш дүкені Сайда Жұмата çayxanасы var. Bemalol kilaverasizlar. 24 saat сайын işleydi. Barıca tinchlik omonchilik qolayım, bor bo'ldi, omon bo'linglar. 24 ga 7 ishlaydi ekan. Kilaverasizlar.